Kaluđerović, predsjednik Ping-pong saveza Crne Gore, čovjek kojega odavno znam, koji je jedan od vrlo zaslužnih za sve ovo zbog čega smo mi danas ovdje. Ja sam srećan što se danas moj drug Tiho našao sa svojom televizijom u moje i njegovo Cetinje. Cetinje je grad gdje Stolnoteniski savez Crne Gore ima svoju kancelariju. Znači mi smo jedini savez sportski crnogorski koji ima svoje sjedište na Cetinju. Mogu ti kažem tiho da su moji veliki prijatelji, znači predsjednik Svjetske Europske federacije, mnogo dragih prijatelja, stolnotenisera iz Europe i svijeta dolaze na Cetinje i znaš što su rekli sa Cetinje? Da Cetinje treba da bude za Crnogorski olimpijski komitet što je Lozana za međunarodno. Nećemo ništa više progovarati, dosta je. Sad ćemo mi u studiju. Ajde. Gost Crne Gore danas je bio predsjednik Evropske stolnoteniske federacije Stefano Bossi. Prijem za uglednog gosta upriličili su Dragan Drobnjak, direktor uprave za sport i omladinu u vladi Crne Gore i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović. A Bossijev domaćin večeras je bio i premijer Đukanović. Stefano Bossi, koji se već drugi dan nalazi u radnoj posjeti Crnoj Gori, poklonio je stolnoteniski sto Cetinskom vrtiću Zagorka Ivanović. Predsjednik Crnogorskog saveza Branislav Kaluđerović je najavio da će ta asocijacija u saradnji sa opštinom Cetinje uskoro dodijeliti stolove svim crnogorskim vrtićima i da će narednih dana u znak zahvalnosti za razvoj tog sporta u Crnoj Gori stolove dobiti vrtići u Budvi. Takmičari Cetinskog Lovćana Lazar Janković, Luka Đurđević i Sonja Janković, koji su osvojili srebrne medalje na 17. Kinder olimpijadi u stolnom tenisu u Dizeldorfu, dobili su poklone od predsjednika Evropske stolnoteniske asocijacije Stefana Bossija. Bossi je Crnogorskoj asocijaciji za uspješnu organizaciju juniorskog turnira Top 12 Evrope dodijelio poseban poklon, 4 stola za tenis sa svim pratećim elementima neophodnim za organizaciju međunarodnih takmičenja. Predškolske ustanove u Crnoj Gori dobile su 20 stolova. Da je Stolnoteniski savez Crne Gore primljen u međunarodne stolnoteniske institucije, da li je bilo pomaka, naravno, nabolje? Vaš savez sa predsjednikom Kaluđerovićem je krenuo najispravnijim putem, okupio je vašu djecu, popularizira stolni tenis među djecom, uzeo je 2 vrhunska kineska stručnjaka. Jesu li zaista vrhunski treneri? To su zaista vrhunski treneri, ja ih znam 20 godina i oni su izvanredni pedagozi koji zaista odlično rade i vidi se već njihova ruka kod vaše djece koja nastupaju već sa uspjehom na međunarodnim natjecanjima. To su 11-12 godišnjaci koji već igraju odličan stolni tenis za svoj uzrast i sigurno pred njima stoji jedna vrlo lijepa stolnoteniska budućnost. Što bi moglo da se prenese? Koje je iskustvo u Crnu Goru? Molim vas, odgovor je vrlo, vrlo važan. Školujte vaš stručni kadar u stolnom tenisu jer samo tako možete ići naprijed. Nemojte kupovati gotove igrače sa strane što neki savezi rade, to je pogrešan put. Jedini ispravan put je odgajate svoju djecu da imate vaše vlastite šampione i to je onda zdrava baza vašeg športa. Stolnoteniski savez Crne Gore ovih je dana posjetio uz profesora Radivoja Hudeca i predsjednik Svjetske komisije za rang liste Belgijanac Andre Daman. Delegacija dakle na visokom nivou. A Stolnoteniski savez Crne Gore opremio je stolovima i svim rekvizitima 11 vrtića u Crnoj Gori i oko 40 stolova je poklonio mjesnim zajednicama i specijalnim školskim ustanovama u Bijeloj, na Zabjelu i svim crnogorskim klubovima. Informacije iz sporta, najprije stolni tenis. Podgorica će od 26. do 29. januara iduće godine biti domaćin stolnoteniskog turnira Top 12 koji okuplja po 12 najboljih juniora i juniorki u Evropi. Predstavnica Svjetske stolnoteniske federacije ocijenila da je glavni grad Crne Gore spreman za organizaciju tog takmičenja. Stolnoteniski turnir Top 12 okuplja najbolje rangirane juniore i juniorke u Evropi. Održava se svake godine, a Evropska federacija je za 2006. domaćinstvo dodijelila Crnoj Gori kao najmlađem članu međunarodnih stolnoteniskih institucija. Sve što sam ja juče i danas vidjela potpuno odgovara svim standardima i kako da kažem, u stvari sve je čak i nadmašilo moje očekivanja. Sam prvi put i u Crnoj Gori, pogotovo ta dvorana koja je predivna, tako da mislim da će organizacija turnira održati se na najvišem nivou.
Mi smo kao najmlađa ta asocijacija u Europskoj federaciji shvatili da treba da se bavimo mladim igračima i stvaranjem naših igrača, tako da smo i od Europske federacije tražili baš ovaj turnir gdje ćemo pokazati koliko mi možemo da budemo ravnopravni sa Europom u organizaciji jednog takmičenja. Crne Gore je najmlađa članica Saveza, Svjetskog saveza stonotenisa, pa da li ima podršku od vas? I u kojoj mjeri? Da, pa svakako. U Europi i Međunarodna federacija jako su radosni što je Stonotenijski savez Crne Gore krenuo tako hrabrim putem i da odlučio da radi na dugi rok, to znači sa mladima, i baš zbog toga što su i odlučili da organizuju taj turnir, to takmičenje za najbolje juniore i juniorke u Europi. Kada ste već spomenuli da vam je lakše i da imate više iskustva, da li Stonotenijski savez Crne Gore ima i u tom pravcu neku logističku podršku od vas? Da, svakako, to smo jučer pričali, malo zvanično, malo i onak prijateljski, da nama bi bilo jako drago da uspostavimo i nekako u stvari produžimo to sarađivanje još iz proteklih vremena.